Juan mo, banta Karina. Shalom. Bapa inang sini kekelengan nami marang idikepe merbekas. Mersampang deket merlolo ate ngodiri. Boideng kita pejumpa ibas acara pepalum ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang makdeng ku pesakat kami sukutan keluahan en. Bersodip mo kita asa tong i dengan itendi perbadiai kita. Ale bapa nami si permaseh ate. Pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami, ibagasan tendim simbadia idi, ibas sukutan enda. Amin. Renungan ta si Darian. Ibuku renungan wasiat nai si merjudul Janji Keluahan. Bagai sinidok lapihan simbadia, imo si tersurat i Jeremia bindu 33 ayat 14 soh ayat 26. Jananat sebagai pusat permenungan ta, imo si tersurat i ayat pe-16 ken si mendok. I perkinin jua himo kalak Juda deket pengisi Jerusalem, janah geluh i bagasan kemenaken. I gerari mo kuta Jerusalem. Jaho bango si peluah bantah. Ale dengan sada kepercayaan. Sada anak memema jana mengharap kalohon mi janji pertuana. Beli pe dekah memema. Tok ngo iya orang tua nen menepati janjina. Kepercayaan nen memeresa lolo ate deket gegoh lako memema ibagasan harap. Bagi mape Tuhan memereken janji keluahan si menguatkan kita. Beli pe kita kenah memema ibagasan kesusahan. Jeremia bindu 33 ayat 14 soh 26 imo tenah pengharapan sini peso Tuhan narap Nabi Jeremia mendahi umat Israel sinderang mengakapkan kesusahan dekat i pembuangan. Ibas ayat 16n. Tuhan merjanji imo Jehuda kenah i peluah jana Jerusalem menjadi aman. Gelar sini bereken mendahi Jerusalem imo Tuhan keadilan ta. Si peteridahkan imo Tuhan naing menjadi pongondin deket percilendungan. Janji en oda pelin mendahi kala singgeluh katikai. Tapi janji NP bagah-bagah tersengat pekiro Yesus Kristus anak Daud sinaing merembah keluahan si tuhu. Ibagas ngeluhen itanggati jumpa tantangan si memaing putus harapan ta. Tapi janji Tuhan naing peluahkan deket keadilan tong si dekah ni dekahna. Jeremia mengajak kita nalaku percaya imo Tuhan dak tong setia mi janjina. Yesus si roh sebagai anak Daud imo bukti si tuhu ibagah-bagah nai. Sinderang kita i pejumpakan mi tantangan. Dak tong mo kita hot menggelem kebenaran imo Tuhan si memereken keamanan dekat keadilan bantah. Mersodip mo kita. Pergegohi mo aku Tuhan. Asa dak tong percaya mendahiko. Tu kasih pe ibas kesusahan. Aku tong boy menggelem janjimu. Baing mong geluh ibas pengharapan mi kebenaran dekat keadilanmu. Amin. Bagimo renungan tasi Darian. Ulang lupa ki subscribe, like, jangan ki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkiteken i kita karinana nggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa emosi masuk-masuk kita karinana. Juan-juan mau bantah. Shalom.